Ndabasuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza. Ndaje ngo tuganire byinshi muri siporo aho twibanda mu ya hano mu Rwanda. Equipe ya AP Football Club ku munsi w'ejo yongeye kwitwara neza itsinda Mulandeg ibitego bibiri byose ku busa, yitwara neza ishimangira umwanya wa mbere mu itsinda rya kabiri. Ese niki gikurikiyeho? Witwa Abdurrahim Tarib umutoza mukuru yaje kugira ibyo atangaza nyuma y'uyu mukino, ndetse kandi uwitwa Hakimu Kiwanuka nawe ku munsi w'ejo wabaye man of the match icyo yaje kuba atangaza. Waza kumenya muri iki kiganiro. Ikindi kandi umukino ujya kuba ku rutonde rw'abitabajwe kuri uyu mukino ntabwo twigezeho tubona rutahizamu Sheikh Djibril Ouattara. Ese bimeze bite? Amakuru ari kumuvugaho ahagaze gute muri ekipi ya Peri Magingwaya? Inkuru ni nziza, gusa icyo nakurarikira ni ukuza kuyumva 5-5. Ikindi kandi ese Aperi niki gikurikiyeho nyuma yo gutsinda imikino ibiri? Niwe mukino ukurikiyeho uzaba ryari kuyihe saha? Byose turagufite muri iki kiganiro, ndetse n'ibyo umutoza na Kiwanuka batangaje kuri uyu mukino wa Mulandege. Turaza kuganira kuri Aperi byimbitse, wowe icyo usabwa ni ukubana natwe mpaka ikiganiro kigeze ku musozo. Ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yo yaraye igayikiye mu gihugu cya Nigeria itsinzwe igitego kimwe ku busa. Ese Amavubi ibihagaze bite? Imibare yasize iki ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi? Ese harakurikiraho iki, dore ko bafite undi mukino muri iki cyumweru kiri imbere bagomba gukina n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe? Bazakinira he, kuyihe saha? Byose turabifite hano muri iki kiganiro. Wowe dutize umwanya wawe tuganire kuri aya makuru, ubundi tuze no gukomoza ku mukino ikipe ya Rayon Sports iguramo na ekipe ya El Merreikh, ariko ukaba warangiye usubitswe. Byarangiye usubitswe, ese impamvu ntiyihe? Byose turaza kwigarukaho mu iki kiganiro. We tubane umunota ku wundi mpaka ikiganiro kirangiye. Cyo ngusaba ni kimwe, niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri News Rwanda kandi subscribe kugira ngo ujye umenya amakuru menshi agezweho mu mikino. Ikindi muri commentaire niba uri umukunzi wa AP Football Club umudutima twinshi tw'umukara n'umweru, kuko ndabizi murishimye cyane, mwishimiye performance y'abakinnyi banyu muri Sekafa Kagame Cup 2025, dore ko bakomeje kwigaragaza cyane. Imitima myinshi rero mubereke urukundo, ubundi mukande like, mukoresha yamusangize inshuti zanyu. Iki kiganiro nazo zimenye amakuru n'ibijya mbere muri ruhago nyarwanda muri rusange. Kaza kuri mwe mwese rero aho muherera hatandukanye, uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Umuntu ujya gutanga igitekerezo cyawe rero ujye ukano kutubwira aho udukurikiye uherereye muri rusange. Ikaze dore muri ekipe ya AP Football Club ku munsi w'ejo yakinaga umukino wa kabiri mu itsinda rya kabiri barimo. Umukino wayihuzaga na ekipe ya Mulandeg Football Club na ekipe yo mu gihugu cya Zanzibar. Uyu mukino rero watangiye ku isaha y'isa 9 za Kigali, bwo hari ku isaha ya saa 10 ku isaha yari mu gihugu cya Tanzania. Umukino rero uza kubutangira Aperi ibirangira yitwaye neza, itsinze iyi ekipe ya Mulandeg ibitego bibiri byose ku busa. Ni ibitego byatsinzwe na Memeli Rauf Daou ku minota wa 30 y'igice cya mbere, mu gihe ku minota wa 48 y'igice cya kabiri kigitangira witwa William Togwi Imeri yaje kuba yigaragaza cyane atsinda igitego cya kabiri. Iyo mipira yose yavuye muri tego yatanzwe n'umugande Hakimu Kiwanuka, ariko uyu mukino ujya gutangira basoye urutonde rw'ababanzamo ndetse n'abasimbura naza kubonekaho rutahizamu Sheikh Djibril Ouattara. Abakunzi ba Peri batangiye kugira ikikango bibaza ikibaye kuri rutahizamu wabo. Turaje tubiga ko kamanze mbanyuremo 11 babanjemo ndetse n'abasimbura babo. Mwizamu hararimo Ruhamyanyiko Ivan, Ngabonziza Pacifique, Bugingo Hakimu nawe yararimo, Nigena Clement, Shimimana Yunusu, Ruboneka Bosco, Dauda Seydou Yusufu, Memel Dao Laufu, Kiwanuka Hakimu, Byiringiro Jean Gilbert ndetse na rutahizamu William Togwi. Abo ni 11 babanjemo ku ruhande rw'ekipe ya AP Football Club. Mu basimbura harimo Hakizimana Adolphe, Nibese Ramadani, Lamine Ba Mahamadou, Iraguha Haji, Shaka Blaise, Niyonkuru, hakaza Ariyo Muswane ndetse na Nibizi Eric. Kocha ni Abdurrahim Tarib, nibo bari ku rupapuro rw'umukino. Ku munsi w'ejo ekipe ya AP Football Club yatsindagamo ekipe ya Mulandeg ibitego byose bibiri ku busa.
abakunzi ba peri rero bakibona iyi liste baje kugira ikikanwa se rutezamu wacu bimeze bite uyu munya Burkina Faso Cheikh Djibril Ouattara dore ko amaze kwitwara neza mu mikino iheruka aho yatsindaga ikipe ya Bomamuru yayitsinze igitego cya mbere rwose akaza kuba yitwara neza ndetse kino gitego cyaje gutsindwa na William Togwi rero uyu rutezamu waje cyabaye gusa nyuma y'uyu mukino umutoza wa Football Club Abdoulaye Mutaribu yaje kugira byinshi atangaza dore ko abanyamakuru bamwegereye baramutunga mikoro baramubaza ababwira ko ekipe ye ihagaze neza kandi buri mukinnyi wese agerageza kumuhereza umwanya kugira ngo yerekane icyo ashoboye kuko yizerera mu bakinnyi bavuga ko abakinnyi bari ku rwego rwiza kandi ugiyemo wese akora itandukaniro agakora n'ibyo yamutumye bamubaje kuri rutazamu utangaragaye kuri uyu mukino yasubije ko uyu rutazamu Cheikh Djibril Ouattara yari afite umuriro ukabije yari afite ubushyuhe cyane cyangwa se umuriro kumwe umuntu abahinda umuriro rero yanga kumushyira mu kibuga avuga ati nta mbaraga yari afite bitewe n'uwo muriro yari afite birangira atamushyize mu kibuga rero akavuga ko abakinnyi afite bose agerageza kubahereza amahirwe kuko abona bose bashoboye kandi bagira icyo batanga kuri resulta iyi ekipi igomba kubona ayo ni amagambo rero ya Abdoulaye Mutaribu avuga kuri rutazamu ndetse n'abakinnyi be uko bitwaye kuri uyu mukino batsindagamo ekipe ya Murandege Football Club witwa Hakimu Kiwanuka we yaje kuba atangaza ko nyuma yuko atanze iyo mipira ibiri yavuye mu ibyo bitego bibiri yavuze ko yishimye cyane kandi yiteze neza ko umwaka w'imikino uzamugendekera neza akavuga ko gutangirira muri aperi byari byabaje kumugora ariko kuri inshuro ngo ari tayari cyane kandi ngo azakora ibishoboka byose agumane umwanya ubanzamo muri ekipe ya AP Football Club ibyo babitangajeho nyuma yo guhabwa igihembo cy'umukinnyi witwaye neza cyangwa se umukinnyi w'umukino man of the match aho yahembwe agera ku bihumbi 500 by'amashiringi ya Tanzania ni ukuvuga ibihumbi 200 n'imisago ibihumbi birenga 200 by'amafaranga y'u Rwanda nibyo uyu Hakimu Kwanuka yaje kuba ahembwa ku munsi w'ejo mu mukino wari wabanje wa Bomamuru witwa Mamel Raouf Dawo nawe yari yahawe ayo mafaranga kuko n'umwe mu bitwaye neza cyangwa se niwe wabaye man of the match kuri uwo mukino ekipe ya peri n'undi yari yatsinzemo Bomamuru ibitego bibiri byose kusa imibare rero icyo yasize kuri AP Football Club yayisize kuri uyu mukino by'umwihariko yateye amashoti agana mu izamu atatu ndetse itera nta kona yateye ikora amakosa 11 baraririye gatanu makarita y'umuhondo n'atatu yahawe n'igena Clement ahabwa Dauda ndetse na Eraguha Haji na karita y'umutuku yabonetse mukino warangiye rero APR ifite kwiharira umukino cyangwa se possession ya 58% mu gihe ikipe ya Murandege yo yari ifite 42% byumvikana ko ekipe ya AP Football Club yari yarushije cyane iyi ekipe ya Murandege yo muri Zanzibar rero icyo imibare yindi isize nuko mu itsinda rya kabiri ekipe ya AP Football Club irimo ikomeje kuriyobora n'amanota 6-6 ikaba izigamye ibitego 4 mu gihe ekipe ya KMC yo muri Tanzania ku mwanya wa kabiri dore ko ku munsi w'ejo ni KMC yaratsinze Bomamuru kimwe ku busa ekipe ya KMC iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 6 ariko ikaba izigamye ibitego 2 mukino wanze yaratsinze Murandege ibitego 3-2 ku munsi w'ejo itsinda Bomamuru kimwe ku busa bivuga ko izigamye ibitego 2 mu gihe APR izigamye ibitego 4 nicyo imibare itubwira muri itsinda rya kabiri ku makipe hataniye guhanganira umwanya wa mbere niwo uri guhatanirwa muri itsinda dore ko APR igomba kushimangira ku munsi wo kuwa mbere ekipe ya APR izaba ikina na ekipe ya KMC bashaka kureba ekipe ifata umwanya wa mbere kazamuka ari ya mbere AP Football Club gusa amahirwe arimo nuko isabwa draw isabwa kunyanya gusa uyu mukino ikayobora itsinda n'amanota 7-9 mu gihe ekipe ya KMC yo ikisabwa no gutsinda uyu mukino byanze bikunze kugira ngo ibe yazamuka mu itsinda iri ku mwanya wa mbere ni nabyo umutoza wa AP Football Club rero Abdoulaye Mutaribu yakomojeho avuga ko
amahirwe bafite bo ari uko bafite shuwa ebyiri kunganya cyangwa se kuba bakwitwara neza kuri uyu mukino, mu gihe abandi bo basabwa kuba batsinda uyu mukino. Avuga ko bazakora ibishoboka byose kugira ngo bagumane umwanya wa mbere, bazamuke mu itsinda ari aba mbere, kugira ngo kandi bazatombore ekipe yoroshye. Byanze bikunze rero nibazamuka ari aba mbere bagomba gutombora best loser cyangwa se ikipe yatsinzwe neza mu matsinda ko ari atatu, kuko hazazamuka ekipe yayoboye itsinda muri rusange, ubundi bagire bate bagiye muri kimwe cya kabiri, ubundi batomborane rwose have uko hazaba hasigayemo amakipe atatu yaboye itsinda ndetse n'ikipe imwe izaba yitwaye neza muri ayo matsinda atatu. APR Football Club rero irahatanira umwanya wa mbere kugira ngo izagere mu kimwe cya kabiri ndetse igombe no kwitwara neza. Nitwara neza mu kimwe cya kabiri izakina n'umukino wa nyuma finali, bizatuma inakirerwa gutangira shampiyona y'u Rwanda, kuko umukino wayo na Marine uteganyijwe tariki ya 14 z'uku kwezi ari wo mukino wa mbere ufungwa shampiyona, ariko APR nigera finali uwo mukino ntabwo uzaba ukibaye muri rusange. APR Football Club rero iragaruka mu kibuga kuri uyu wa mbere ku isaha y'isa 9 bakina n'ikipe ya KMC, bazakinira kuri stade ya KMC hariya n'undi muri Tanzania. Imikino ya Segafa ikomeje kubera. APR Football Club rero twiteze ko witwa Sheikh Jibril Watara azaba yagarutse kandi ameze neza kuri iyi nshuro. Ni inkuru nziza ku bakunzi ba ekipe ya Nyamukandagira kubona rutazamu wabo yagarutse muri rusange. Nibyo kuri ekipe ya APR Football Club rero n'imyiteguro irakomeje, witegura umukino wa nyuma mu itsinda ndetse nako bategura imikino kimwe cya kabiri, kuko nta kabuza APR yo kimwe cya kabiri yamaze kuba igikandagiramo, kuko niyo yatakaza uyu mukino yazamuka nka best loser muri iri rushanwa muri rusange. Nibyo kuri ekipe ya APR waba umenye. Ubundi tukaza guhanga amaso kuri wa mbere uko baza kuba bitwara ku mukino wa gatatu mu itsinda bahoramo na ekipe ya KMC muri rusange. Tuvuye kuri ekipe ya APR Football Club reka tujye ku ikipe y'u Rwanda Amavubi. Ku mugoroba nabwo yatsindwaga n'ekipe y'u ya Nigeria, bayitsinda igitego kimwe ku busa, igitego cya rutazamu Ardakora, rutazamu kina mu gihugu cy'Ububiligi, ndetse rutazamu akaba ari umwe mu bakomeye ikipe y'u ya Nigeria ifite, kuko yabaye meilleur buteur cyangwa se watsinze ibitego byinshi muri shampiyona yahariya mu gihugu cy'Ububiligi. Uyu rutazamu rero akaba waje kuhanyeganyeza inshundura ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ya Nigeria mu minota y'igice cya kabiri kigitangira. Rwose yaje kuba atsinda igitego, umukino uza kurangira ari nicyo gitego kimwe ku busa kigaragaye. Ariko abakunzi b'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi bo ntabwo bigeze bishimira umusaruro umutoza Adera Murushi akomeje kubagezaho mu ikipe y'igihugu, dore ko mu mikino amaze gutoza muri ikipe y'igihugu Rwanda imikino igera kuri 5 yatsinzwemo 3, atsinda umwe, anganya umwe. Niyo ni imibare ya Aderi Amurusha umutoza ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Ku mugoroba rero 11 yabanjemo abantu benshi bagiye babashidikanyaho, defense ya batatu bagiye bashidikanya, kuko ntabwo ari ibintu bisanzwe ko ikipe y'igihugu ishyiramo cyase ikinisha abadefenseri batatu, ariko yaje kubikora rwose uyu mutoza Adera Amurusha, ko yari yabanjemo Ntwari Fiacre mwizamu, Mborenga Fitina ni umugabo Claude baca ku mpande baziza uruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso, Manzi Thierry, Mutsinzi Ange Jimmy na Kavita Fanuel Mabaya nibo bari abadefenseri batatu. Bizimana Jadi, Mugisha Bonner ndetse na Amon R Enzo bari hagati mu kibuga, Mugisha Gilbert ndetse na Nshuti Innocent bashaka ibitego ku ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Kuvuga ko ikipe y'u Rwanda kinaga abadefenseri batatu, abo hagati batanu ndetse n'abataka babiri, ariko muri iyo systeme ya 3-5 kwa ko abadefenseur nkaho ari batanu, nubwo baba baheza uruhande uyu Ombolenga ndetse na Claude bahezaga uruhande rw'uburyo ndagaheza urw'ibumoso. Byarangiye rero Amavubi ntacyo agezeho, birangira atsinzwe n'undi igitego kimwe ku busa, igitego cya Nigeria. Gusa icyo bamenya nuko rutazamu Victor Osimhen yasohotse muri uwo mukino hakiri kare ku minota 33 ababaye cyane yavunitse. Rero ikipe y'u Rwanda Amavubi base bafata indege berekeza mu gihugu cya Afrika y'Epfo ku munsi w'ejo kuwa mbere. Ku munsi wo kuwa mbere ku itariki 8 u Rwanda rugomba kuba yani ku munsi wo kwa kabiri
ku itariki ya 9 nibwo u Rwanda ruzamanuka mu kibuga rukina umukino wa munani mu itsinda rya gatatu barimo bakina ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Mbutse ko iyi Zimbabwe ari iri ku mwanya wa nyuma n'amanota agera kuri 4, kandi Zimbabwe iherutse gutsindwa ikipe y'igihugu ya Benin igitego 1-0. Rero Amavubi niyo agiye guhita akurikizaho iyi Zimbabwe, abasabwa gutsinda kugira ngo nubwo batabona tike y'igikombe cy'isi ariko bagarure morale, ndetse n'umutoza yiheshe icyubahiro kuko ntabwo arakomveka abanyarwanda ku mitoreze ye, ndetse n'imikino amaze gukina mu Rwanda ntabwo yageze yitwara neza na busa uyu Adel Amrouche. Ni ku munsi wo kuwa kabiri rero ku isaha y'isa 12 umukino ugomba kubera mu gihugu cya Afrika y'Epfo, kuko niho igihugu cya Zimbabwe cyakirira imikino yayo, kuko iki gihugu nta stade n'imwe gifite yemerewe kwakira imikino cyangwa se amarushanwa ya CAF imikino nyafurika muri rusange. U Rwanda rero tubifurize amahirwe masa kuri uyu mukino wa munani mu itsinda bagomba guhura muri ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Ikindi kandi nuko aba basore bagomba guhabwa amafaranga yabo agera kuri miliyoni 75 bari babarimo z'umwenda ari aba bakinnyi ndetse na staff technique yose. Ni amafaranga y'uduhimbaza musi cyase Fred Emission, amafaranga ya misiyo bitewe n'uburyo baba bahagarariye igihugu nubwo batitwara neza, ariko bagomba kuzayishyurwa muri rusange. Ubwo kwa kabiri twese tuzongera twicare imbere ya televiziyo yacu turebe ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, tunabifurize amahirwe masa kuri uyu mukino. Itsinda rero rya gatatu u Rwanda rurimo rikomeje kuyoborwa n'igihugu cya Afrika y'Epfo n'amanota 16, igihugu cya Benin amanota 11 ku mwanya wa kabiri, Nigeria isizamuka iducaho ku mwanya wa gatatu n'amanota 10, u Rwanda ku mwanya wa 4 n'amanota 8, mu gihe ikipe y'igihugu ya Lesotho ifite amanota agera kuri 5 muri iri tsinda kabiri no ku mwanya wa 5 muri rusange. Nibyo ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi rero tubifurize amahirwe amasa ndetse n'intsinzi muri rusange. Ikindi nakubwira muri siporo dusoza nuko umukino wateganyijwe wa gishuti ugombaga guhuza ikipe ya Rayon Sport na ikipe ya El Merreikh waje kuba usubikwa ntukibaye kuri iki cyumweru wari uteganyijwe ku isaha y'isama yo ku Kigali Pele Stadium, ariko waje kuba ukurwaho bitewe n'ubusabe bw'umutoza ikipe ya El Merreikh bamwita Darko Novic, yavuze ko ikipe ye ititeguye kandi yayimazemo igihe gito atahita yishora mu mikino ya gishuti aka kanya, ahubwo agomba kwanza kubaka ikipe bagakora imyitozo ndetse bakamenyerana n'abakinnyi be bari mu makipe y'igihugu, bakabanza bakagaruka kugira ngo bitoreze hamwe bamenyerere hamwe bitegura imikino ya CAF Champions League bagomba gukina muri uku kwezi kwa 9 muri rusange. Naginutse rero ikipe ya El Merreikh izakirira imikino yabo hano i Kigali mu Rwanda muri rusange. Nicyo nakubwira kuko Rayon Sport imaze gushyira hanze itangazo ivuga ko uyu mukino wasubitswe, bazabamenyesha ikindi gihe uzabera muri rusange. Reka dusoreze nangaha amakuru y'imikino yaragezweho. Iyi ni News Rwanda, cyo ngusaba ni kimwe ugakanda subscribe, ugakanda like, ubundi ugakora share kugira ngo usangize inshuti zawe aya makuru meza. Umunsi mwiza, muhahe muronke na weekend nziza cyane. Hasta la vista.